Ka Jaintia National Council mentagasngi ka shiterik ubenai jemang ajab san kalalait bantuklar mardor halor ka jingsha penduk kam ki kendai ngut ki local home guard ki batrei lakumba shipho bat khatsan snem hapo kapor grid cleariat east Jaintia Hills district kaseng hadien ka jingyo jingtip jongka halor ka jingsha penduk kam ki te ki kendai ngut kalalait ban yakndo markmat bat chief manager ka power grid cleariat uba kerteng usana Tanu das bat haka jinga keren kaseng kala bo ka jingkeli ba haka no kurkom kala penduk kam yakite ki homeguard bantrei hapo kini ka power grid nakaliang chief manager ula pentip ba ka jingle yakni ka kam kadai halor ka jingyo hukum na ka sarkar jala bat haka jaka kite ki khandai ngon unsa bijli no daki weipat ki agency ki ba na po ka sarkar kmi u president ka Jaintia National Council uba sambor milengdo haba ai jingkren shagilat pathai ko bor ula ong bagaseng kapan rem jor ya kani ka jingle jong ka sarkar jala namar hangni kapan isai baga sarkar jala kamburam shu ya katanat civil defense jong ki home guard jong ka jala bat labo jingkeli ru ba lada ka sarkar jala hi kadang shania brio na ki banabar ne kita ki agency banabar ka jala tekan mentoy ayu baga sarkar kan bo ya kani katanat civil defense jong ki home guard hapo ka jala niliang kayo ka Jaintia National Council Aden wana yo jing TV wakani ka power grid ko amin ya po din syndrome ini po East Jaintia Hills district ya penduk krak ka ya ki kendingut ki hongka wa nini na po Jaintia ki yang di dokumensen ko wasokya ni kesini na kalian yang ke JNC de hiari wo ya cham wo ha yang gani ka power grid o santudas wada sign yang gani ka notification wa kriya kam no yang gini ki kendengut ini nak yang kesenyi ada wajuri nak ni ka power grid betul benek ka ya gini ki kendengut dah hak jingi kelam yang wa gini ka power grid da chemi betul gini ka jing temu ka yang ka wa tum no da ki witawan ki agency wo man kam kita ki security guard hapo gini ka power grid tak lembah ka jing yo approval gi nak ka state government ihi nak yang ka JNC senyawi wo pendrem jor ya kini ka state government ka ke jing baklik ne benta ki civil defense home guard yongka ke jing sekiat hi hawa ka state government da em go ya ki civil defense ne ya ki home guard ile ap sejauh san approval ya kita ki central agency ne ba kini ki home guard yong i je ki kra do apo mekhalia andre kini ki central agency je ki kra hawro ko vi gari india kita dah jing sekiat hi kam ka state government untuk wilayah go ya kini ki agency ki wanabar wa kini gi ya ki kera yang ka ki nong sunong yang ka state yang i ihi kam ke JNC da wajuri na kini ka power grid ke jingi kelam ko yang i tu na kaliang ko yang ki depan por gini i aduk kini ka singin kong ke singi war ini kaliang ka sen da kini ka power grid bom ye ga upna ya kini ki kendengut ini kaliang ka sen hi da lai da keluti ka watang ne benta ka hop yang kari wa ka guru ko yang i ne ba kini ke jingla satu i betul fail gana do naka state government dah kini kisngi ki wadawan la ini kaliang ka JNC wong kut ga kini ka jingi kelam ko yang idu ini dah persang ile awi kelam ba minister concern wa topat ya kini ka benta wam to ilat ya kita ki agency ki wanabar hawadang m ki bru ki yang i ke agency yang ka state government ko yang i dah kini ki jing jam m dia ka do ini hendrai la dapat ya kelen la dapat ki private company ki am po kini ka district ko yang ila gue wa to ki agency ki wa to yang ki security guard wanra gi na barbai kini hi penpau go ke jing yorot ya keri wa ka guru ko yang i kini hi penyoga wa ka sarkar mem chenya go lene ken po go ya kiri wa ka guru ko yang i ki wa da train ki wa ya ka training ko biang wo man kam ki security guard te hi kwa pha ka message ko clear cha ka state government wa kini ke jing elat ya kini ki company lene ya ki office yang ka central government wa wanra ya ki agency ki wanabar man go ke jing kine ya ka jakpo yang keri wa ka guru ko yang i Te kuai pak ke message ko clear sa state government wam to ilat go wat yakini ki private company la kejing sket wat yakini ki cement plan la to ilat go yaki agency kam ka civil defense home guard ko yang i woman kam ka security guard me ba kam yo to kejing kerdo jam ko ka state ko yang i deman ka chawa palat handre ko open self ci wana perdi kini kejing do kam do jam ka state government ko yang i da perchang go we approval ya kita ki agency ki woman ki central agency wo le gi ya kita ka security guard ko yang ki po ka state ko yang i ini kalian kesen percajur ini
Heju ipor la kentu ya ke state government was nyau bahau per khatwa ya ka home guard department ke yang ke state ke yang i lada amkam bomje ke ni ke home guard department kun biang bru imam percaya iwan ke wanabar kan rekat wadang je ton tu kilat kilupi bo u ikra swa ya kini ke home guard ke yang i ke amapo ke state ke yang i